ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ahli hajat kiramul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin wa ja'al imanana imanal mu'minin wa ja'al niyatana niyatal mukhlasin. Allahumma awsil maqsudana wa niyatana fil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah dalam rangka memperingati